Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinangipaw itak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipawit ka manan. O sige, mangipaw itak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impaw it ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang matiimpawit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay na, pangaasay, ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi ditoy, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipaw itak to. Nasaya at mat nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumat, ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan na mat dayta, kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka, Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay, asaan? Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwarta na. Kan may sa, mangipawit ta saan na mat amaasikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga si kaswan ni tatang? Tamo na pa'y matir aramidon na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wan ante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda ante, para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay wan ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan may sa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan me, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa ket lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw itiyaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakay? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw it niya Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laang itultulod ni Karen niti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan niya Arlene. Di na laang maindiritsaw. Wen tasaan mo't amabalin nga isulaeng timangtad iti kasapulam. Ket addamo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko bakit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Saan? Apay asaanan? Ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man kat adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pay lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapol amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sapay mat. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mo ti magastos si Jay. Repair lang mo ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si kakaren. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan da dya abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak amuking ka, Nilson. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan no adapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangala ako maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay, kwa ante. Mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod man ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na. Ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Uray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Uray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan yu latta. Saan ang nasaya at nga agpin na to dun kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko. Talo atawanan tinapalabas, sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos. Awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kaslaam mom ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumag.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti jak kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaad da kwarta ni Arlene na kabsat na. Isumot ang tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mat nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak akomportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo ka nagiti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uway, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapula maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, mutan ti dadaal na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot serbina Ay nawaw, apayakas tamanan ba ka? Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Na Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinubraan man nga minan ti istoryam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taamok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuaten alas 6 iti agsapat ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapat, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasa palauna iti alas 8. Tatang, no kayat yu pa iti agbiag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya, kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak dita balay ni tatang yu itay, katawan gayam man dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot serbina nga anak, ante. Ay nawaw, apayakas tamutan, Karen. Tapno pagserbyan namat ni tatang Manu atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta, husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gatong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante, ni Arlene mo't di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat batkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamot serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laeng nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidam, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kinkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo iti. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidam mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga itataadan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat niya Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot tan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda niya Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na ti kas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gaya mga awan kwarta. Ano lang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulong mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti adaw asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanon, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanon ti mangkadwa ka ni tatang. Agyaman ak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaeng apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naggap-gapuan niyo apong. Iti ayan tigayom ko, apaw. Nakiis-istorya aklaan kang kuana. Imawag ni Manang Emily itay awan kayo. Ay nawaw, anya ti imbaga ni Manang mau. Kinumusta na kay laeng. Kan adda kano ipawit na a package. Kahit kumusta ka numot nga, iti kasasaad na ije abroad. Sigun kan ko anak at nasaya at kano matapong. Nasaya at ano kasta. Tapno matungpal na miten dagiti arapaap na. Una pong. Si Kangay, kumusta meten ti trabaho, Jacob? Kasi ti sigod, awan mat nagbaliwan na. Agan anos ka, tapno makaurnong kamay. Ipakita yo iti amayaw, nga uray pinanawan da kayaw, kat kabaalan nyo ti agbaligi iti biyag. Sabon kan lotion para kang ka, marilinay. Ay nawaw, imported asabon mo't da ito'y marisimang. Para kang ka, maray. Impaw iti apok nga OFW. Amangan no para ken kakumadag ito'y maray. Wen, ngam kayat ka nga ibingayan, ta sobramat ti impaw it na. No si bibiyag pa'y ti inada, sigurado ang maragsakan day jay. Tain-inot meten ang matungtungpal ti arapaap dagiti anak na. Nabayagan a pimusay ni Grace gapo iti sakit na maray. Timot amada, jak amo no sa dino ti paglamlamangan na. Naimbaglaangan tauray kas jay tinapasamak iti pamilyada, ket saan da anayaw awan. Wen maki di amaray, uray kas kasanaw ket saan mat asakit iti ulo dagiti apaw. Banag apagyamyamanak launay iti apaw. Tatang, siyak nga raw. Si bibiyag kayo pa'y gayam. Anyat araramidan nyo dito. Nadamag ko ang nagabrod gayam ni Manang Mau. Anya ko maitano nagabrod ni Manang Emily. Manaw, ti ipaw-paw it na akwarta kada kayaw, ta bumingayak mamad. Mano atawan na saan kaya nagpakpakita kada kami. Sa ita, agsubli kayo, tanaamuan nyo ang nagabrod ni Manang Emily. Di kag sawa kas ta. Tadakarbungak iti kwarta ni Manang Mau. Ay nawaw, uray anya pa'y tar aramidon nyo adwa. Siyaklat ka ti amayaw. Ti saludsod ita, kat inaramid nyo ka ti pagribangan nyo kas amami. Awanan ti adwa sao. Ibagam ka ni Manang Mau, ta mangipaw itmat iti kwarta para kanya. Sa dino tinaglamangam iti mano atawan, pidol. Kalpasan ti tabon ti anak ko, di ka meten nagpakpakita kada kamay. Awanan bibiyang yaw, no may papaniti na itabanan. Ti kayat ko itakat ibingayan nak iti ipaw-paw it ni Emily kada kayaw. Ay nawaw, kalpasan nga inabandunab ida. Ay nananang, saklat ta ti amada. Ore mano atawan pa ti mapalabas. Saan nga agbaliw da ita? No ti ipaw-paw it ni Emily ti gagaram, iso nagpakita ka manan. Ibingayan ka. Nasayat ma, no kasta. Mabitla ang tamangirwarak iti sabon, dilata kan syokolate. Ay dawaw, anuwak ngay da kita. Di mo't kayat mau ti bumingay. Sana da kita ti kasapulak. Kwarta ti kasapulak kita. No kasta gayam, awan ti kwarta ang maitad ko kang ka. Mano ti ipaw-paw it ni Emily kada kayo aya? Saan akwarta ti ipaw-pawit na niya? No adaman ipawit na akwarta, ket para iti balay na. Anya? Saan pa'y analpas ti balay na, isong agbain ka. Di ka agbalin arupat kwarta. Kasla ti manugang mo ti limabas dito'y balay idinaminsan nga aldaw maray. Isaw maray, italaang manan ang nagpakita kada kamay. Naggap-gapwan na ngay dayjay. Sa dino a lugar tinaglemlemengan na. Apay nga italaang ang nagpakita kada kayaw. Diyak mo maray, di na mo ibaga.
Itala ang anagawid dito'y lugar tayo. Tanaamuan na anagabrod ti putot na. Anya, Day tatipod no maray. Agdaw-dawat nga ron iti kwarta kanyak. Ngam saan ko nga inikan, tanaigatang meten iti materialis ti kwarta nga impaw iti apaw. ay nagpuskol ti rupa na no kasta mare. Sika tinang padakkel kadagiti apukom, sipud pimusay ti nada. Ita, kayat ni Pidol ti mairanawd. Ha? Naimbag kumamot ano nagbalin nga ulidan nga ama kadagiti anak na. Narigat nga raw ti agsasa umaray. Agraraman mo't day di amanugang mo maray. Anya tiramidin tayo no umay manan ni tatang dito balay, apong. Makisarita ka anasaya at kang kwa na apaw. Irespetom latta ti amam. Ay nawaw, kasano nga irespetok ti kasya klase ti ama. Nagalasmet nga ro ti ugali na, apong. Tinapatag kat saan da kayo adangran. Ay, day ti di na aramidin ta lumabanak. Ay, nagrigatin ayat ti kastaw. Sigurado nga agsubliman ng dayapong. Kwartanto man ang tidawatan na. No agsublay, ibagablatan nga awan ti impawit ni manang mo a kwarta. Aywon gayam, di mo pa'y dakdakamatin ken manang mo, ti maipapan iti panagsubli ti amayaw. Apay saan, apong? Wen atap no saan nga isupay a pagparikutan na. Di mayatan ti pagidaan nyo maray. Nalpasan ti balay ni Emile. Wen maray, ijay kanupay ti pagnaudan may. Ay wala. Komportable kayo no ijay ti pagnaudan nyo. Nakunampay maray. Ay, ti manugang mo asakit ti ulo ngay. Saan na nagpakpakita? Kano binulan amapmapan ijay balay maray. Anya, Kwarta ti siyang kaibagana. Ipagarup na siguro adakkel ti kwarta nga ipaupaw iti putot na. Isu akas jay. Sublimot a subli ijay balay. tamkit di tapno ang nakamaray. Narigat mga raw tamanugang kulaang dayjay maray. Una, ngam no aglablabos, ikanyo iti pagnakman na maray. Nagpakita pa ilang no sakit ti ulo mo gayam ti isang put na. Ay, anyat aramidin nyo tatang. Dito ya ka nagnaan. Ay nawaw, sana mabalin ti kasta kapanunutan nyo. Apay kumaasaan, kat balaymot ni manang mo Emily day taon. Anda karbungak iti day ti abalayan niya. Talaga ka di nga awan respeto nyo kada kami. Nagadulakid din kay bagbagam. Sa dinaw tayo ni Apong Mau. Apay ni Apong. Ibagam nga ibingayan nakmat iti kwarta nga ipaw-paw iti manang Mau. Awan karbangan nyo iti kwarta ni manang. Kaya't sumanwan no saan. Adda karbangak tasyak ti amayaw. Ikanak man iti kwarta. Awan kwarta Pidol. Amaw nga daimpaw it ni Emily kada kayaw. Awan impawit ni Emily. No adaman tindulin ka kat bukod ko a kwarta dayjay. Ikanak wano. Ada na kay planwa dayjay a kwarta Pidol. Ay, sarasak ti pagpungpungtutan niyaw. Tadiyo amaw na niya ti kabalak nga ramidan. Ikanak iti kwarta, wano kaya chut ito'y... Nay, di ka kumabil Idad kunti kwarta daw dawatang. Kasla adda pagbutbut nga marisimang. Adda ti manugang ko di tabalay maray. Anya, Idi pa isa baduan na pan ijay. ay nawaw. Anya ngay aramiden na ijay. Agnaad ka no ijay, tada karbungan na itinagregatan ti putot na. Anya, Inala na nga ron ti kakaisuna a kwartak maray. apay nga main nga inted mo. No saan ko nga ititidaw-dawatin na, kabilin na maray. Amo ka din ni Emily, aramiden ti amana. Saan pa'y maray? Inlimod may tapno saan kumapay nga iso apaka-estresan na. Ay sus, masapol nga agpatulong kayon kadagiti masaknan maray. Aglablabos mo, tenday ta manugang mo. Kunamlan asino abos. Sa dino tinapananda di ala kaya pong. Diyak amaw apak. Aglablabusan na.
Masapo lang maamuan ni Manang Emily ti kastangar aramidan na kada kayo. Nag-text ka kadikin manang mau. Wala pong. Imbagak nga awagan nak numawayaan. Tadda na patag nga ibagak kan kwa na. Kasano laang ano? Di kay agbutan kan tata nga pong. Sana mabalin nga stressan da kayo. Amangan no siyak to ti pagpupudutan da. Di kay madanagan taddaak. Saan ko akanunungan ti kasdi nga aramid ti amame apong. Ada ni tatang diti balay manang. Ay nawaw, anya ti aramiden na dita. Parikot manan tinsangbay na. Anya? Dito'y kanungag na tadda karbangan na iti balay mo. Mano atawon asaan nagpakpakita. Sa ita, agdisdesisyon iti bukbukod na. Ha? Kano pa ingat da dita? Iti pa'y napalabas sa tawa na gulguluwan na kami. Ngamsan kung imbagbagakin ka, tay sumot tibilin niya apong. Adda ka din ni tatang dita. Kasaritak man. Saan pa yan nagawid manang? Saan mo tadakers no kaya't natiyag na dito'y? Ngam masiksikuраnak ngamin. Tay stress mo ti ipapay na iti inal daw. Ag-text ka no adda ni tatang dita. Tagsarita kami man itinalapat. Wan manang. Payakas tati panagsasaom kanyak, Emily. Ay nawaw, di yu ammo no apay? Irespeto na, tasaklat tati amam. No awanak, awan kamay iti na ito alobaw. Inaramid yu kad iti pagrebengan nyo kas ama. Sipod pimusay day dinanang, kat saan kayo nagpakpakita kada kami. Intarayan nyo ti obligasyon nyo. Pangasim man. No sakit ti ulo matlang ti papaayo kan apong. Nasaysaya at no pumanaw kayo laktan dita. Awan respetom ngay nanak. Saan da nga agpulong kanyak no amuyo ti limitasyon nyo? Saan kayo nga ag-feeling boss iti dayta abalay tatang? No awan respeto yo kanyak nga anak yo. Irespeto yo ti katugangan nyo. O tatang, nangagyumat siguro ti imbaga ni manang. Irespeto yo ni apong. Anyat insursuro yo karag iti apuyaw nanang. Diyak kaya ti apa pidol. Gapo ka na kayo. Kaya't na pumanaw ak iti na ito abalay. No kayat mau, agnaed ka payla ang iti kalapaw ang nagnaedan mi iday. Apay kumangay, katadamot ti balay ti anak kaw. Saan ka magki di aparitan nga agnaed ditaw? Tijak laang kayat kat natangsit kang agsasaaw. Awan ti respetom kanyak nga ina ti asawam. Ti kaya tiyo siguro kat na kayo lang ti mairano di ti kwarta ni Emily niya. Sa anak arupat kwarta akas keng ka. Ay nawaw, agin kayo pailan. Saan asyak ti pabasulam no apay akas di ti anak mo keng ka. Mano atawan mait adi ka nagpakpakita ka na kamay. Sa ita, natangsit ka ngagsasaaw. Kunak man no pimanawan ti manugang mo, Maray. Di na mangarot kaya ti pumadaw maray. Nalastog pa'y kidi ngagsasaw. Ay nawaw, talagamot ang napuskol ti panagrup-rupa na no kasta. Diyak amaw no anya ti aramidak maray. Uray ni Jacob, saan nga ikaskaso ni Pidaul, tani Emily ka no ti makinkukway ti day di abalay. Kaano nga agawid ayan ni Emily? Nasurok nga upat atawon na mutin ijay abroad. Awan mo tinadakdakamat na maray. Ngam siya pa'y lakuma at agawid pa'y. Una, tapno maurnos ti parikot, Joe. Wan nga raw, tapno sa anak kumamot ang mais-stress. Ay, una, Mare. Iti kasta nga edad mo. Saan anasaya at ama stress ka? Nagawid ka mo't kaya, Emily. Una, tatangken ulo kayo matatang. Dakas ka day, no kaya't ko ti mairano di ti kwarta anak banugami di abroad. Saan adakas no kayat yu ti mairanod? Ngam adda kumamot limitasyon nyo? Di kay aglablabas tatang. Amok ti limitasyon ko anya. Amo yu ti limitasyon nyo kunayo. Ngam stress mo ti ipapaayo kan apong. Nanyaman nga minan timpul-pulong na dya bakit kun ka ah. Di mo pabasulan ni apong tatang. Tasika ti ayan ti parikot. Kat nung mabalbalin, iti balay asigod anag naedan da Jacob kan apong ti pagnaedan nyo.
Anya, Tapno maliklikan, tiriri. At least, makaangas kamot laangon, maray. Wan garod maray. Baran di na kun apaan ti madugang ko. Mabutang mat siguro, tati anak na amis mo tinang papanaw kan kwa Ngam oray kas jay kat maasyanak mat kang kwana maray. Ay nawaw, apay amaasyan ka, maray. Wan ata no kita at ti kasasaan na kat nakakaasay. Ngam nagsasaw, malipatan na akatugangan na ka. Dayta nga rod maray. Nagrigat laki din ti kastawi. Saan tayo nga amo ti paglugaran tayo? nakayumot gayam na ita, nanalinay. Adda ka di masapul mo, Pidol. Awan matkit, eh? Saan din o tinagkapan yaw? Ijay sentraw, at dala napan ko ginatang. Si Kangay, sa dinaw tinagapwam. Apay akas tatilangam, kasla saan kamot anag digdigos. Basol ti katugangak Na, apay apabasulom ti katugangam ngay. Iso ti makagapaw, no apaya pinapanaw nak ti anak ko iti balay na. Ti damag ko kat basol mo kanumat. Awan matagas nga aramidag. No kayat mo ang maurnos ti relasyon nyo kadagiti anak mo, agraman ti katugangam, agbalbaliw ka. Saan kumangamin agulo ken sakit ti ulo ti isang bay mo, tapno di da gumuraken ka. Mabalin ti makistambay ni tao, Jacob. Mabalin ti makibuya. Pangaasiyo tatang. Saan man na nagulo ti isang putyo? Saan, anak ko? Makibuya aklaan ko ma. Madamang agbuybuya ni Apong. Kasta aya. Ay, makikapi aklat tangarudain. Anya, di kayo madanagan. Sa anak nga imahitap no makiapa kada kayaw. Sigurado nyo lang, tadimi kayat ti sakit ti ulo. Un ka day. Ado, ti masol ko kada kayaw. Katjak kayat amanayunan pa'y dayta. Agbalbaliwa ka unsakbaya maladaw ti amin, anak ko. Ay, nawaw! Kanayon tayo kuma alaglagipan at tinasaya at a relasyon kat agtalinaad no addaayat. Panakaawat, kan respeto iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Osyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mo't day jay. Saan kami mag-aklos? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudnumot, jak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rup pati katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mo't kit de. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas friend. Di mon saludsudon. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan taa. Change topic man ngamin nun. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang?
Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't da ang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Anya rin tananan? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impaw it ni uncle mo. Ay nawaw, ang yaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado dayta, anak. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat diyaw. Amangan mo't na awan mabati, para ka na kayo. Adu day jay. Siyakla ang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutlaang ang maibus day jay. So kataklat na nga rudan iti natang nanang, tapno at damat abastoyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day taanya. Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita am to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan dadumapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita ko nakmet. Adan samat parikot mo, bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiyagluto. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mo't kat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawam ta na patagdi bagakken ka. Oh, ano ti parikot taya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, ang dagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo dagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitil kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanang tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim ngay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date data anak ko? Anya? Manufacturing date data. Saan nga min amaawatan ti daduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudina amo ang manufacturing date data. Sa balimot nga min ti tatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-google lens mo tapno makita yaw. Si kamot ti makaam mo amang ipalawag kan bakit mo. Di mo't imbagakken ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa'y lang. Saan ka no nga expired na gito'y bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 the expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Luklukon dakmutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga roday jay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga bibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo, bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-rup pa pa'y lang amin tinam kat saanan ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katuganga, friend. Kat, pangipanam kadagita? Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanin. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkunak at manufacturing date data. Malagip ko kat.
Kastamot laang di impawit ni antik kada kami ide. Ay, isublik lata. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day jabakot? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangam, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy, nanang. Ay nawaw, apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired, nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, mudtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan, tasabali ti surat da. Jay daduma, adda ti nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired. Si makaammo nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay nawaw, Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita ang pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Amangan met no pudno ti ibagbaga ti katuganga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakot. Panagrup-rupa na pailaang ngamin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talaga kit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damot Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsud mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insubli kung tiinted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasanungay no saan gayam nga expired day jay. Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam. Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaang. Prevention is better than cure. kita man no expired day tao jenay. Nay, dilata mo't day tanana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date day tanana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na dimmagas ni Mari Ingis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang mo't timangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mo't tinapadakas. Hay, talaga akasta nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan nana? Ala umkit din, tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan kan. At dari yun tayon ton Sabado, bakit? Ay kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak nga agbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka no kayat mo. Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka.
Ramanam da ito'y mayo anak ka. Ano na tinanang? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasao mo nga min ti asawam, kat kaslad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakas. Saklatan ti ibingayan niyo nanang. Jak maawatan ti katugangak, tatang. Apay manan ti katugangam. Kastil ngamin, napan ni Mayo ijay balay da iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate, tadagayam impaw itda a package kan kwa na. Anya ti parikaut no inikan na ti anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay, tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Well, mga noy kan nakakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma mat ati kasjay. Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbud ken ka. Sigurado nga agduwa-duwa ni nanaw siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta in pagarop mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sika ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yo, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yo. Ay nabalasang kaw, makapatro mga may timangtad kankwana. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbiddaw. Di na pa tiyan ti maibagbaga kankwana. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka. Sapay la kumaa, ta makaamiris matten, nana. No daduma nga men, kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti bigdot na. No, da parikot mo ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kung kumpurme ka numat ti istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagak laang ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda imbagak aya ang makatulong da. Apay nga raw, damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek man na, no adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na, tapno masungbatan na mutlaang. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyak ken ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay. Aday di balay. Ay nawaw. Apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, Kayat kay matlangamin ang makasarita. may papaniti anya. May papan iti expired a pasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumat lang ang tikunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay? Una nang, nagululi makaklang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mga bimbalasang ko.
Di mo pat yun ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Angam di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Wan nanang, saanen ama ulit? Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, sigurad mampay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalus met ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Kat, anya timbanganakin ka. Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga rudin tayo tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta kat manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaad iti balay ni Manang Vanessa, san ka ni? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mau, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaranta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kumay di balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaed ijay, Manang? Umanugot ka? Wan, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wan, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay antibalay mo. Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay titulbay pa kahit. Itad ko kanalma. Ay nawaw, anya taramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wan nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wan takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbag. Taytad ko kan alma. Aday ti drawer bakay. Nainayon ka na iti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pa'y nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga'y, inalayo ka de? Wan, adad itaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagabangan mi, madama ti panag-impaki na. Ay, wan gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang?
Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbag. Ay na, agyaman ak nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu ah. Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam noan niya ti aramidak tarugya ka. Mayat tiyag na di ti balay ni manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawin di ti Pilipinas. Jak mo ah. Kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaanagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan, bakit? Sa bagay, dakkel met ket ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kit di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo lakay. Adapay karne anabati iti ref. Isulatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, day. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day ta napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga rod, no kasanaw lakay. Agdalos talaang, inton kuhan, agpusta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan ta nga rodan ti agdalos lakay. Agarami dakmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti oray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kayat kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matindi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wen, Manang. Nasaya at matnukas na, tapno adda sa rin nyo kan Eddie. Wen ket agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay, wen gayam. Kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada akon, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan ti maga ni Manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat lakay. Nasayat mo't nukas ta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan lakay. Nay, dakkel mo, bakit? Wala. Dakkel pa ngam ti suswildon ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta kon day tawag? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan lakay. Ay nawaw, nagmayatan. No kasto ka na yun, mabalina, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta, lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak laang tinakadlaw. Adamot nakita ki dila minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tate saan tanga mo, bakit?
Anya nga tano kasaritam ni Alma. No bisita dala ang dagijay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da asaan tayo nga amaw bakit. Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay Jay bakit. Agkapi kayo pa, nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwa, nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Uwa, nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada Alma kan Eddie bakit. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damot gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw. Nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay. Kat awan da Alma kan Eddie. Hindi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Nakunanang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya. Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. Adamo lang nakitak idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya. Kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak ta bakit. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pa'y. Ang mga nusaan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakit. Ibagam tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat ang mga nagsakit tinagam ni Almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo. Ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ne, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road. Ilimod na kan ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisaritakan ko na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang aruden ti panagnaid day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay, kwa, manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, manang. Ti kayat ko kat isardan nyo day na akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbut nga kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan.
Sipot pa'y ngamin ide kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga anakan kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang amay. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda matan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y ket di da ammo ti agpakumbaba. Isuda pa'y ket di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo? Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo tanimanang mo? Hay, mabuteng lakit di dayja ang maartapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Ha, addan to aldaw dayja Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't naapumanaw kami. No apay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Siya kapay lang tinatagsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit? Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud mo ti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan da mo't nga umbing kahit? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? No kas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, uwan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrab-trabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang ta damat nagkamalyan ta? No nagpasinsya ta siguro kinkwana. Amangan no mapakawanda tapay, kat saan data a pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.